because practicals kra wa anye bi da wonim studio ebi okrom ha o bebre ebi wa ha baby wo ho no ma uwie attachment kra betu atua be 500 cedis eno no everything yen nhihye yemu yen na wo se ye pe baby ma na ukoye practicals Into Oxford. Into Oxford Institute of Business and Journalism. Ena yaba ye di santi tie yima wo. Ye be boa papa bi nkrofo na no na mini kofi bo manfo a na central form ba school ho be dintiti a obi aso wi certificate onya ye no odi akọ nanim enti anopa ebo modern na ma wonsa enka ye forms ni bi 60 Ghana cedis obeji forms ni bi e Kumasi kwada so hwima so Rolex dan mu ho ena Oxford ye wo ye be ma journalism and media studies ne ho ne ma nyina sa so that your management studies, hospitality management, oil and gas management ni nyina ye entity e de be ma wo be frɛ na wo ne mpanifo di nkomo 0504 234 005 and afi 0244 724 087 0244 724 087 0322 eno edie eno no Sir John, we don't say live on YouTube. Oh yeah, kasom we I say my crazy when crooketrum nya kanea sada no eda ye kasom no enfuturo ade me se da no ye siri pe de dua ya se eno kra na nya nkofi Akosua ya be sisi light post street lights no ene ye so ye nyina egu ase enti obi anko Facebook obi anko ho yes and afa YouTube so ko ho YouTube afa ni akasom enti ko ho enema baba ye de egu wonko a bomode ane ko YouTube ni ye Akoma 879 FM Akoma 879 FM enti bomode ane ko YouTube na so join ye na ye nyina no ye ni dwumade ba ma me fa Ruma Fertility and to so na me fa ntwato Ruma Fertility and Specialist Hospital Kofi Akosua ye bom modern eboa ema obi on de oso ebonini wa nante wa bonini ebi ni ho kra ebi ni ho eno de Ruma da Ruma eno ti bom modern bra na unim ade ba ko ye me nwanwa doctor timi ye ni say papa no ti amanoni ena oba no wa ha doc ma ye di be ma ne I'm telling you Akosua ye di ne hu nsuo aba ama I am telling you I am telling you Akosua nti ena no pa wutie mi afo ni kirem e wa suebo IPT junction ye boy suebo afitem ho a oba ye wo ho diabetes obi a wa ye kese na pese kese no ye boa no ye tis ye ma wo so ete managing weight ni ma wa hypertension diabetes stroke any cancer hodo ha ni padua ma ni mema nyina ye boa na ye ye free ho de ma but we corporate body group organization bi na pese ye be entity de ma na ye kire ma fo kwan be fa so be bo mo ho ban apomudin sam a obetima frɛ yen ana betima frɛ na ne doctor di nkomo e was 0204 227 858 0204 227 858 nti e honi 858 and 0269 987479 0269 987479 eno e Ruma a wo ba e be ma e ba I say doctor Abedino edoso na say kra de o say oba ono mo sign krata say eye mo fo mo to abusuafo no na ma bre Ako over to you any na Sir John me bi so wanya bia no wo when Sir John the late Sir John relate kaka me ofa wo afa no ofa no no ofa no obi maso tire so pesa do ho twetwere say na mi ankasa no oh mi ano cheche dwuma no ma ya and anti mi work classroom kra no say na who say teacher ni bi we ye den say na and John no so ye mi din nti John ye mi din ni de na say kra no sha ase frame say John and am say ane say sa na tie de ane ye mfa nkoya nim ne nkoya ba bi Ako nti over to you why ene Munumkum me sure say etiefo so e kra do say omo akwa ba nti
Enti, over to you. Medase Sir John. Agrani de adwuma no sa enete Yakoma 87.9 FM. Yes say would Yakoma so Ghana so Yakoma so ye papa. Na ene ya betwetwe nkomo mene mabadwafo bedi nkomo pi ede afa ekwane a ema ye faso ne yatumi aboa ama oman Ghana se agensrepe na atete apansam insana nkrofo ka se atete apansam a wawunim se agensrepe a wawunim ekwan ben na awro ben enema ye betumi play ewo mu a ye betumi aboa chekere wo mayiye se de be ya Ghana be ye better place and a better country ede ama ye nyina se etremu a ye betumi enya asomdwie enti ebra no aso a ya na also waba ne nyina ya kabom ne atumi atwetwe nkomo se women's factor in fixing the country where ene asamo ene ye begina so na ye ne ye mamu mpanifo ya wo mu enimu di ye papa ena ebetena se atwetwe nkomo ebra no so ye beba na mom no sabre ye bekọ ahoma ne so na ye ne afrefo ade nkomo kakra ai me team Mama yakwa bakasia pa welcome ya mama welcome na welcome sao mama welcome no welcome we mu dem and it is studio lines 0322498035 meneno esika krant mo fancha me be 03224988035 03224988036 03224988037 and 0243 and okay who be 114497 any come hello Akosua yeah oni talenta utimi mbodi no me do to petit pompe do na frame honorable one oni akuma oni odo oni akuma okoye with mamentia for na dare me ma me ba ko pe e wa akuma manager na me oyo ke welcome to Kumasi ye eni je na entertainment bi edu video di vem gogo abakuma no the team say na Kumasi for the vem gogo e ba bi tia na akuma nyame yoke nyame mo mu talented ne nyankopon sira no mo kudura bit media push ma e wa akuma nyame yoke sama me onyo kase so hello Akosua mira eba to kedia mo yakopon aso ye na mesre de ma no buja fo ina amen midna John boy midwa dikula kura fo best contractor yeah all the domini na ba han so nti Nigeria no bro mu na bo mama ne mama adomani Akmomo nsem de Nyankopon na nam wo exactly ensema sisi akomam so ene mema na mo buru mo ile mo no ante Akosua ba etuntwa enya wo so wodi bi betu afiase no na maka no ya banka ba be gubensa no na maka no okro kakra ya to da ya pa ba betu na de ama konde mo wa ama so video wa ba na so say mo kedia bo Yakopon ka o me onka hon so yankoso hello hello, and number is 03224988035 03224988036 03224988037 and 0243114497 Yankwe hello number yade ato Facebook ho wadawro ma ya no check ya mame okay those are maybe you okay muntiangu edabio muntiangu tiangu kume okay 032248988035 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 braswe na eni nkoma na mekai wo say mabadwafo atena say ya enche yekọ ne yakọ bonkomo pa ebisi o my Ghana atete apansam ebisi agye nsrepe ebisi awiewie
na san na wusi hunu no fa na emma de ye wo bibia mu a eye yie enu nti edian na emma ye de aboa na yetumi afix ye country no na emu aye de na ye nyina ye ne age ho na yetumi atena mu na yankọ baabi ankọ pe adwuma ama ekọpẹ adwuma ye ne ye kwakobre obi man so da bi Mr. ye nyina ye make Ghana a better place na yentumi enjoy. Hello. Hello. Hello, good morning. Hello. Yes, Mira, what's my car? Oh, you? Yes. Mr. Anache. Hey, Mr. Anache. Hey, Mr. Anache, na pom to send you. Oh, je mo frɛ sɛ ya wohunu na ma honhono na ma denden na ma yɛ sɛ kyɛmfo odi ne birthday no. Oh, na so me dey wa mo ni se me tiba enti ma frɛ ko ara. Minim nyame onhyira mo nyame nhyira mo na onsa nhyira mo bi mo anye nhyira me tiase. Enti ye mutamu chuku nyame nhyira noche o frefre don ha eno de aba an ye de afrefo dwumade ni nyina ye de esene mom no sa wo pese wo ba fans of Akoma mu nsem ye WhatsApp group no eso a obetumi a join yen 971 eya na wo the code no ato so 9715433655015 9715433655015 and 001-202-403-1808 001-202-403-1808 Kwandam back mom I want to the to be out to me one akwa baako bi na adwene nye no aba be fra manim na fe ha wonko a mema mabadwafo akwaba na enem penifo na timanim no de gro wini Awazia wana me no wa hia he mo me nua sa no odo ne tie o chinjini no ma yatenzo odo ne pomu say ya baby am be ko bia na mu hia se de medin kan no meba why odi anya to boase na me mu body ni nwie ye wo Mrs. and I make us a miss because me name ye Miss Lily Apia so my constituency communication officer at the New Patriotic Party NPP Osunkokro ma yeko no sanso and ye wo Benewa Jesse Miss NDC Bantama communication officer where ye a team member Ashanti region one also ewa happy sanso Anna Mia Gloria Antonia Ajiman where your counselor or sign just a media mudie wakase mpunu a epunu and wakase enhia ehie yempani mfonum bia no mo sanso and Miss Faustina Dairy sales manager media general ye twampru say obayima 7.9 Lily. Yes na promise to sing ahun fedua since I crack no no kasam ya mamu nyina akwaba Jose na ka bebi kakra kire tifo tifo tese obi kan ma shock do enso nya shock sa obi so azuma ya confuse abafie yeda Akoma tifo nyina ase na ye gidi se ye hie ha se mai be he se anopai ye be bobu na yeso ye nyansa po kakra ye gidi se ebeduru soro honom na ya hwe kwan ye be fa so a ye man ye betimi obi be se afese na ye fese a ye nyina na yetim nti ye da tifo nyina ase me da se papa Miss Lily mami can we be chatting for that's ane amama kunya de mama nche busiafa kakra sanse ye somo sno amanyuku no question ati mebo area me constituency so ame na machia no abolo seche men sambunso any party executives fo nyinara na said enim no on say eda kwese da na Mother's Day na ncha we die
Edin kamede kwa mama me mana advance happy Mother's Day. So ni wa anka mesumi ni ho. Na biom de akwa ma sompa hima. Honorable say chairman sabunso ni ho kani. No kwasem se mami so oba ye constituency ni de bibia daboko. Na femu de bia oye se oba o de bua yen ma ye ni bie emma titire no megidi se esomo payi. Na masache yanka se woman organizer honorable Abigail Saitewia. On said o se krakra emma no na brano o ma ye sua de se de be ma ye se betimi ade ho no. Ami emma we wo ho no ma e ya hoho ma me so se o se mesumi ye bibi na mtimi kenya me nuanom emma aka na de me twa to kese pan so de e kwama akoma tifo sanso munni ho a ye ni ho ana de bia so ye bana akonya ye nya be kasa se de o ma ye response no ne remarks ya na edimu itine kese pan de e kwama akoma tifo ene ye ma nyina wo wi asefa na nyina yeah that's it. Na I say ye call social media platforms no a the nkrofo de ato ho e fix the country ebi kura de aba osio ye ba ye oyekere ene ma ginsemo ye tutu petromu ye tutu wei mu ene yanim se fuel so de si atumu a eye na eka bibia because odwadini bekodwom obeko ekwan so akofa ne ma ba eye ka na obefa enu nti no se drobani no ya tufu wa mu a definitely ye betoto ahyentiade enso emo nti ebia ni abre pa ya womo so womo be ye demonstration na yakase yen fix the country. Miss Lily fix the country me pacho ujitum oni omo ya adwen se ne ma ginsrepe inti yen fix the country no na emma edien na ye be ye ne atumi abo fix the country no me da say ama me akonya ide ma me nchia honorable ode no ho chairman ode no kwakwa pia me chia no park say na fix the country eye nyina ya sede de bia da menya akonya esi Ghana fo nyina ye nhwe bebia ye hya ase friye ene bebia ya ba bedru it is a hu benya so se fix it there me ne wo ya sede e wo se fix it me customer manyoko de me mabwe rap politics kakra esan say pressure na e ba no e kwa ama e na ban a oteso na eye de ne abedu sam pempenso yi se ye hwemu a NDC aban atimi asom 27 good years ye free military akwa PNDC eremu aba NDC enya akwanya asom oman na edin hyehyɛ no mudi gu akwan mu emma ne yabedu sam pempenso yi ebiom ye akoyanim see e fix the economy of course country no emra yera President Kufo enya akwanya in 2000 or dey call epic because an command so